koliko u tome stradaju civili? To je ono što ističu oni čija se politika, odnosno ističu svi praktično politički činioci, ali posebno oni koji se sada na teritoriji Srbije nazivaju mirotvorcima. Dakle, političke opcije koje upravo kažu dok vi tako muška opcija hladno razmišljate o tome ko je jači i ko nije i zašto se očajnih hvata, civili stradaju. To je jedno što sam htjela da vam kažem. A drugo, Paddy Ashdown, britanski vojni stručnjak, danas je također izjavio da je dalja eskalacija vojnih akcija NATO-a predstavljala bi katastrofu za pripadnike UNPROFOR-a. Sad ste to i sami pomenuli kao mogućnost. Da li bi onda zaista nastupio ono što je Karadžić najavio, odnosno totalni rat? Slažem se s vašom konstatacijom da u ovom ratu stradaju civili, stradaju gradovi. Ovo je jedan vrlo prljav rat. Od početka, od secesije u Sloveniji pa do danas, ovo je rat vrlo prljav. Nema čistih, nema ni dobrih ni loših momaka ni na jednoj strani. Svi su umešani u krvoproliće, to moramo biti realni u tome. Civili su platili najtežu cenu ovog rata i raspada bivše Jugoslavije. Mislim da u tom pogledu nema spora. Ratovi modernog tipa uvijek su bolniji za civile nego za same vojnike. Vojnici su na frontu obično bolje zaštićeni nego civili u naseljima. Jednog dana će vjerojatno doći na pitanje i na red i pitanja odgovornosti svih onih koji su činili zločine prema civilima. Jednog dana, naravno kad se situacija smiri. Međutim, vaše pitanje oko UNPROFOR-a nemam šta ni da dodam, niti da odgovorim. Da li predstavlja to uvertiru za totalni rat? Gledajte, Srbi u Bosni ne mogu da pobede vojnički NATO. To je jasno. To su iluzije da se NATO može vojnički pobediti, ali mogu da budu vrlo gadna gerila i da na ovim prostorima zaživi novi partizanski pokret i da bude jedna mešavina Severne Irske i Vijetnama. Vrlo ćete teško sada neka područja u Bosni pacifizirati na dužu stazu bez jednog dobrog političkog paket rešenja za Bosnu. Tako da ja nisam tu uopšte optimista. Proširenje sukoba sa UNPROFOR-om sigurno bi dovelo do još žešćih napada NATO-a, ali također postoji pretpostavka kod mnogih vojnih stručnjaka da bi prvi poginuli NATO vojnici, odnosno ne samo NATO vojnici, nego i UNPROFOR-ci, verovatno ohladilo i jastrebove mnogim svetskim predstavnicima koji su zagovornici ratne opcije. Jer kad se govori o ratnoj opciji, ratnu opciju ne zagovaraju samo ljudi na prostorima bivše i sadašnje, odnosno Jugoslavije. Ratnu opciju zagovaraju prije svega centri svetske moći. Preko Bosne se pere novac za oružje, za drogu, rešavaju se veliki finansijski aranžmani u trgovini oružjem. Preko Bosne se zemlje Varšavskog ugovora i neke zapadne zemlje koje su uzele oružje iz tog Varšavskog ugovora rešavaju starih zaliha oružja. To se sve sjajno finansijski isplati. Preko Bosne Sjedinjene Američke Države pokazuju muslimanskom, islamskom, svetskom lobiju da su oni u principu da oni nisu a priori protiv islama, nego da su samo protiv fundamentalizma. To su sve teze koje oni koji se zalažu za mir nabrajaju kao kontraargumente onima koji se iz raznih ratno-profitarskih razloga zalažu za nastavak rata. Apsolutno. U Bosni postoji ratno profiterstvo, o tome, mislim, nema spora. To nije uopšte sporno. Da, gospodine Jarčević.